Hello guys, ladies and gentlemen, tugiye kubaha show ya dance. Uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Shani Bruce Melody ku mugore we tu. Umugore we sumuzi iki? Shanze karimo. Asa buri ubona umugore wa Bruce Melody ari mubi. Asa ubona baberanye. Ngiye mbona nta kibazo. Ngo Bruce Melody sinzi uko. Nyine nuko nyine yarakenye kiragiye iki. Umugore wari ukena se? Oya Bruce Melody. Umugore we yarakize kiragiye kiwe. Urumva? Ariko muri ubu Bruce Melody afite ibiceri ntabwo yari kumushaka. Ntabwo yari kumushaka. No kuvuga ngo yubahirije isezerano yirinze kumuhemukira. Kumuhemukira isezerano ry'ambere. Ko hari abahanzi nze bamara kugafata bakanga abagore babo. Icyo gihe ubutari wagafata n'ubundi baragafashe mbere ukamwirinda. Ariko se buri urebye ubona umugore wa Bruce Melody ari mubi urebye ku mafoto niba utaramubona gutya live. Jambo nari mubi to. Ubona ari mubi? Ni mubi. Ubu se ubu ngubu wamugereranya na Pamela? Na Pamela se? Oya wenda ntiwabagereranya ariko buriya buri rukweto rugira urwabo. Ntacyo reka dufate ku mugore wa Kenny Sol. Yego. Yenda ni mugufi. Aranaresha na Kenny Sol kwa Bruce Melody aramusumba akantu gato. Kenny Sol ubona baberanye se? Umva rero umubwira. Ngiye mbona umugore wa Bruce Melody mbona ngiye baberanye. Ese ubundi ushingira he uvuga ko umugore wa Bruce Melody bataberanye? Ahantu nshingira ko bataberanye. Yego. Ndabyibuka Bruce Melody yaravuye muri Amerika yakoranye igitaramo na Shaggy mu kwezi kwashize kwa mbere. Yego. Ajya kumwakira akavido nabonye ku kibuga cy'indege. Yego. Yamuguriye imodoka ya Toyota Range Rover. Oya ntago ari Range Rover. Ni imodoka iri mu bwoko bwa V8. Ariko nziza cyane y'umutuku. Ibi by'ibikoko bya rutura. Bya rutura. Ariko amakuru uyafitiye igihamya. Imodoka ni umutuku cyangwa umukara? Ni umutuku. Afite ibara ry'umutuku. Sure. Nidusanga atari umutuku. Bantu banje mudukize. Bafana mudukize. Imodoka Bruce Melody yahaye n'umugore we nk'impano n'umukara cyangwa umukara. None n'ikinongeye urugi rw'ibumoso. Kakantu bafungura. Kavuyeho se ushatse kuvuga ko yamuguriye imodoka ishaje yawe kazi. Ahubwo banza baye kwe mu njyama. Banza baye ko ari kwa Musafiri mu birgo mu garage. Mbona umugore wa Bruce Melody ngiye ari mwiza. Ngiye se mwiza kuri nje. Kuri wowe urumva ari mwiza. Bantu mudukurikiye hari ibintu twitiranye. Mudukize. Hari igihe mwe mubona ngo umugore w'umuntu wakanaka ni mubi ngo ni mubi. Ariko umugabo wamukunda ikingenzi nuko umugabo wamukunda. Aramukunda turabyemera. Nese namukunda kuki atajyamujyana mu itangazamakuru. Ahubwo azana abana be. Oya banza wumve neza. Nanga abantu bose ariko bakunda itangazamakuru. Hari abantu bakunda liberté ku buryo bataba bashaka kugaragara mu kugaragara ku social media. Hari abantu batabikunda. Ntango yabyanze nuko yabibuze. None shitaka kuvuga ko impamvu atamugaragaza kuri social media cyangwa kwitangaza kamuhamagara kuri telefoni. Iyo yagiye mu kiganiro. Genda gake twumvikane n'abantu badukurikiye badukize. Umugore wa Bruce Melody ntagaragara mu itangazamakuru cyane kuko ari mubi. Ni mubi. Ntabwo yamujyana mu itangazamakuru. Ni mubi. Bantu banje mudukize. None se ni mubi kuri wowe ariko kuri we ni mwiza. Kuri we ni mwiza urabyumva. Ikibazo kiri he? Ikibazo ahantu kiri urumva. Ikibazo ureba abastar urumva. Yenda reka dufate muri Tanzania. Si twafata Diamond we ni ibintu bizi ni gasekuru. Ni ibintu bizwe. Reka dufate Harmonize. Cyangwa oya Harmonize ndashaka kugeranya Diamond na Harmonize. Oya Bruce Melody. Ko Harmonize ni ingaragu. Reka dufate Mbosso. Mbosso na Rayvanny bafite abagore bose. Yego. Akuzarebe umugore wa Rayvanny ameze nka Bruce Melody. Gute? Wajya abana Vindi bose ni bakabavu. Ni si mibiri yombi. Ariko ngewe nyumva gato. Ngewe y'abantu birirwa bashyiraho comment bandika ku ma social media ngo Bruce Melody ngo nagaragaza umugore we ngo ni mubi. Swati ni umugore we ari mwiza amwishimira. Numva ibyo bihagije kuba abandi babona ko ari mubi nta kintu bivuze. Rero kuri social media ikintu kibaho abafana. Abafana ni babi. Baragukirika nyine baba babona ibyo abandi baragukiritika. By'abandi b'stari bakora bazana abagore babo ku ma social media bakabereka. Nejo bundi ukamabonye indirimbo yakoze ngaba baby yashyize muri video harimo umugore we. Abantu barayikunze. Ariko Bruce Melody habe namba
oya ibyo ntabwo ari ikibazo ngewe buriya rero ukuntu mbibona kandi ariwe musitari twemera mu Rwanda ubu ngubu buriya Bruce Melody afite ibiceri. hari amagambo Bruce Melody yanditse yemeza ko akunda umugore we. Ndabizi. Turi kumvikana. kubyumva. Kandi kuba akunda umugore we birahagije. Bruce Melody yarivugiye ati ngenzi neza ko nkunda umugore wanjye twabanye mu bihe bigoye n'ibyoroheje. Ati kandi umutima wanjye niwe yagize ate yaweguriye. Urumva kuyumva kugira ngo Bruce Melody yandika amagambo ameze atyo ku rukuta rwe rwa Instagram mu ruhame nta mpamvu n'imwe yatuma ahisha umugore we. Iyo ukunda umuntu ntabwo umuhisha. Turabyumvikana. Kuba rero atagaragaza umugore we mu itangazamakuru nuko ariko aba yabishatse ariko si uko aba ari mubi. Uriya mugore we ntabwo ari mubi. Ako se ni gute umugore wawe yaba ari mubi mukabyarana abana batatu? Uzi ko babiri. Uzi ko Bruce Melody afite abana babiri b'abakobwa. Ni batatu ari n'undi yabyaye hanze. Yabyaranye n'uriya mugore. Nese wabonye umugore watwaye iki? Icy'ingenzi ngiye numva uko Bruce Melody amukunda. Turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe? None se ubundi maka abafana baba bagize iki? Abantu baba bagiye maka ziki? Muze kwanyandikira muri comment. Reka tubabwire. Bantu mukunda kuvuga waba n'umugore wa kana kuretse na Bruce Melody. Reka tujye no ubuzima busanzwe. Mukavuga ngo ibiki n'ibiki. Ubwiza bw'umugore bumenywa n'umugabo we. Bafana mutubwire. Muturabure. Namwe mutubwire muri comment. Ni gute umuntu wo hanze ashobora kumenya ngo umugore wawe ni mwiza? Ni mwiza atamurongo. Wowe mugabo we ni wowe umenya ubwiza bw'umugore wawe. Aho muba mwarahuriye ntawe hazi. Uburyo muba mwarakundanyemo ntawe ubizi. No kuvuga ngo umugore aba afitanye amateka n'umugabo we mu buryo bwihariye. Ibintu byo kwirirwa bra abantu bavuga ngo umugore ngo umuhanzi ngo ntabwo baberanye. Urukundo rujyaho rushaka. Uba reka nka story. Hari umugabo hariya Nyamirambo kuri 40 washatse umugore ukora ibintu bya makeup. Umugore munini aba bakunze kwita ngo ni DP. Za DP. Abagore baba ari banini hango. Urumva winzabe witukuje usa nk'iki? Usa nk'amatara y'inoze. Wagira ngo ibinyoteri. Ikinyoteri cyamuto kimwe cy'umuntu. Umugabo ni umugabo ufite taye muremure mwiza wiyubashye ufite kwikora. Noneho narahaciye numva abantu bari kuvuga ati buriya uriya mugabo yaciye iki kirakigora. Byarantangaje cyane. Abantu babiteyemo urwenya ati uriya mugabo yaciye icuriya mugore kirakigore kimeze kuri. Ariko hari ikintu abantu birengagiza. Ntabwo bamenya ngo umugabo aba afite impamvu yakunze uwo mugore. Niba yaramukundiye urukundo cyangwa niba yaramukurikiye imitungo nta wabimenya. Ibanga nirya babiri. Nibo baba bazi uburyo bakundanye, nibo baba bazi uburyo bashakanye. Nta muntu hari. Nta mpamvu yo kwirirwa uvuga ngo uyu umugore wa Bruce Melody niyo content turiho tutaza kujya yaho utibyo turi kuvuga. Umugore wa Bruce Melody mwirirwa muvuga ngo ni mubi, nagira ngo mabwire ngo ubwiza bw'umugore bumenywa n'umugabo we. Umugore wa Bruce Melody nubwo wakunze kugimaka ngo ni mubi, niba wowe ubona ari mubi ibyo ni ku ruhande rwawe, ariko ngiye mbona ari mwiza. Bafana rero bantu mudukurikiye mutubwire muri comment mwebwe mubibona mute?